сайн байцгаана уу? Hi, Yes, good. And please introduce yourself. I'm Benjamin from Slovenia. Манай Монголын найз нөхөр Бенжаминтай ингээд танилцсан уу? Словени улсаас ирсэн. Your city name is Ljubljana. Yeah, Тэгэхээр Ljubljana, Словени улсын нийслэл Ljubljana хот. Энэ хотод одоо хотод би анх 2010 онд зочиж ямар гоё хот вэ? Ямар гоё ногоон байгаль вэ гэж би бүр гайхажсэн, биширчээсэн. Тэгээд өнөөдөр манай гэр бүлд Slovene найз маань ирсэн бид бүхэн баяртай байна. What I said in Mongolian, I had a memory from 2010. I visited Slovenia. Then I think how it's very green and beautiful city and very nice country. And then today I am very happy to meet with you, thank Benjamin. you. Thank you. Yeah, it's Yes, the same. good. Benjamin, please, how you are in Mongolia? How you travel about 2 months trip? Why you decide, or can you tell something? Yes, about your this trip. How you started? Yes. Okay, so I was thinking about where should I go this summer, and I wanted to go maybe to the Middle East or maybe to go to Thailand again, but then I decided I like Siberia more, so I took a flight from. So I took a bus from Ljubljana to Budapest. From Budapest to Moscow, I took a Wizz Air flight, which was not that expensive, and then all the way with RZD, Russian trains, to. So what was first one? Yekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Baikal, Ulan-Ude, and from Ulan-Ude I went to Mongolia. Good. I'm gonna stay here for like 1 week, maybe 10 days, I don't know, and then I'm gonna head to China, Yes. to Peking or Beijing. Yes. And why you decide? Why you need to travel? Because yes, maybe there are some reason. Yes, I want to know that. Because it keeps me alive and I enjoy traveling, and it's get away from my work. Wow. I'm not so Wow. stressful, and this is my hobby. Yes. I don't have any other Wow. hobbies, and this is one of my. Wow. Congratulations for your this trip. Thank you, thank And you, thank you. yes, and yes, including Mongolia. Yes. Yeah, of course. And Yeah. then come back Mongolia on winter. Yes. Oh, maybe one day. maybe Wow. one Good. day. За тэгэхээр манай энэ Бенжамин маань бол 2 сарын хугацаанд ингээд дэлхийн ийм улсуудаар аялыг шийдээд ингээд сайхан аялж байгаа юм байна. Тэгээд Монгол улсын Транссибирийн төмөр замын тусламжтайгаар Транссибирийн төмөр зам Монголоор дайран өнгөрдөг учраас ч гэдэг юм ингээд Монгол улсад нэг 5-10 хоног ингэж аялж байгаа юм байна. Тэгээд би одоо баяр хүргэлээ. Thank you for this interview with me. I give a name to this interview. It is Mongolia friend. Yeah, Yes, because you visited Mongolia. yeah, of course. You have some feeling and you have an experience from Mongolia. Then you are really Mongolian friend. Okay. Good. За одоо би хамгийн чухал бас нэг боддог асуултаа асууя. Please, when we talk, I understand in your city there is a bicycle rent Yeah. to the citizens and travelers, and it was very nice information. And can you tell that? Yeah. So in our capital city, that's Ljubljana, we have a bike sharing system. For 1 month you pay €3, and for the whole year you pay 12. And this means that you can take bike anywhere from any station and drive as I think 1 hour for free, and then you just drop it everywhere you want, like on the station. And it's really like Ljubljana. It's really small city, so it's really good for people who work, for students, and for travelers, for anyone who knows how to ride a bike. Wow. Thank you for this information, great information. Yeah. Because recently in Ulaanbaatar we started bike renting service. And I know from Moscow we saw there is also bike renting. And I need to say in Mongolian what you said. Yeah, thank you. Тэгэхээр би энэ за Бенжаминтайгаа ярьж байхад 2010 онд тэр Словени улсад би очиход тэр City хотел нь ингээд үнгүй юм дугуй өгж дугуй үнгүүгээр одоо унах юм боломж олгож ирсэн.
Тэгээ би тэрийгэ хэлсэн чи харин тийм ээ манай хот бол тийм байгальд ээлтэй хот гэж явдаг. Тэгээ бид нар бол аль болох юм байгалаа бохирдуулахгүй байх чиглэлээр анхаардаг. Тэгээд хотын захиргаа тэр хот даяараа одоо ундаг дугуйг 1 сарын 3 евро эсвэл 1 жилээр нь 12 еврогоор одоо түрээслэх тэг хотод байгаа тэр энд тэндгүй байрлуулсан дугуйг ингээ чөлөөтэй унж ашиглах ийм эрхийг өгдөг юм байна картаар. Тэгээ надад энэ мэдээлэл үнэхээр их таалагдлаа. Манай Улаанбаатар хотод бас ийм дугуйн түрээсийн үйлчилгээ эхэлсэн байгаад бас бодолцох юм байгаа юм байна гэж би бас бодлоо. Тэгээд энэ залуугаас би энэ ярилцлаганда энэ мэдээллийг оруулъя гэж шийдсэн юм аа. Thank you again for this great information. And do you remember when this service started in your city? The bike renting. It is about 10 years ago or 5 years ago? I would say 5, but I'm not sure. 5 years ago. Yeah, maybe, Wow. maybe. I'm not sure. It's, Yeah, good. We can search internet. Yeah, That's of course. good. Yeah. And now this is very final. What was your wish? What do you want to know from Mongolia? Or what was interesting for you from Mongolia? How people live in Ger. That was The your main wish. thing. Why Wow. yeah. За тэгэхээр би Монголд юу сонирхолтой байв? Монголоос юу мэдхийг хүсчээсэн ингээд сүүлийн асуултаа асуухт бол хүмүүс ер нь тэр гэр гэдэг тэр суудсандаа яаж амьдэрдэг юм бол энийг бас мэдхийг хүсэж байлаа гэж хэлж байна. За, thank you very much for this interview. Yeah. And have a good trip around the world. Yeah. And Thank you. back your home and keep in touch. Yes. Yeah, of course, of course. Wow. За баярлалаа.